Predsjedatelj Srbije Tomislav Nikolić z nahodi označovanja Dnja pobjedi položil venjec na pamjatnik njepoznatomu junakovi na Avali, a do spomen knjižki zapisal, že Srbija dala veljke doprinošenje pobjedi protiv fašizma i nažalj veljo žertvi. Popri predsjedatelja venci položili predstavitelje Ministerstva odbrane i Vojsko Srbiji, Subnora Srbiji, predstavitelja diplomatskog koru, Združenja i Raždanje. Веќе як 500 припадники Министерства одбрани и Војско Србии виедно со осмоцами Министерства внукашних делов присутним представили 26 средства оружија и воене опреми, со скотрима демонстровали циљување, уклучујуци и циљување со авионов и хеликоптеров. Тиштак представени 40 средства оружија и воене опреми од бранебне индустрии Србии. На воене вежби у Никинцох присуствували премиер Србije Aleksandar Vučić, predsjedatelj Srbije Tomislav Nikolić i čisleni diplomatski kor. Predsjedatelj Nikolić poručil, že realizacija takih vežboh unapredzuje uroveň operativnih schopnostov Vojska Srbiji i izvekšuje jeho porihtanost, že bi reagovalo na riziki i hroženje bezpečnosti Srbiji i jej graždanov. Premijer Vučić faril, že naša žem predluži ukladac do svojho vojska i že ono buzeljem odbranjevni faktor. Zos promociju novog oružija, glavne poručenje vežbi, Čelik 2007 na celom regionu budze začuvajmo mir i stabilnost. Воєнна парада, котра ще уж традиційно отримує в Москві на День Побєди, отримана Нєшка на Червеній площі, де участвували коло 10 тисячі вояки і указані веці як 110 спалати воєнної опремі. Перший раз на параді указані і ракетні системи, котрі можуть існувати у полярних условіях, а тіж так і младежське войско, у чиїх шоров 90 тисячі легіні і дзівки з цілої Росії. Pre nevýhodnú chvíľu toho roku na Števiteľom neukazaní avióny i helikoptéry.